Whatalwhatu I se whaopoponga o talafo le radio Samoa. Mai Amerika wa whaia se whaamata o le presidente o le atunu o Donald Trump I so o se atunu o whesoasoani I a Iran pe whai pisidisi whaatasi fo I male atunu. Ta ua le BBC o le whaamata o Trump ua ta ua I e maua e ni tūlanga tau le tamau ainga o le aiai mo se atunu pe a whai e whesoasoani I a Iran. Wa whaia ia whaamata o le mai o le onu se furu aso sa whaamatu wane mo se marienga ma Iran e whaamutai le taua pe tai e lea I lava. O le ngai inga la ua whaia Trump o fōringa ua toi whaawa wai ma le pressure campaign the Operation Economic Fury le ana amata ia a perila e whaasa haifa le tupe mai fafo o na whai pisinisi ma Tehran. Whaidua Trump o so se atunu lava la na te iloa o lo ofisoswani ia Iran o le awhea ngai malu I tau ta mau ainga pe o na ta ua. E le o whaamanino maia po o a tonu iaru I tau a whamai Trump o le nana ane o suau o le lafo ane o tupe fesu ia inga o whale le se tala ino waa mga yo inga tau pisinisi o te taura tau fi umanenei ma o lo sira fia I lato o lo whaia le tūlanga lea o lato ngā yo inga o lo whaia. Ta ua le BBC o November isi palota Amerika ma o lo whea ngai Trump ma lui tau I le mata upo e whaata tau I le telo le tupe ua whaaru I le taua lea ma Iran. I Israelu, e whamaunia mai Israelu e moni sa tawhana e lato fita se taavale na ave toi se tene titi Palestina 5 tausanga le ana umailo na ola whaatasi manisi e toa onolo na ainga I Gaza I le rua awhelua surfa. I se pepa o whaamtalanga o whaedo ai le baanga le puipuinga Israelu le IDF e whaia le suenga I le matau plenei mo le tene titi maro na ainga a toma paramedics e toa lua na mahariri wai fo I le isi lava whaalawelawe. O ia whaalawelawe na matua I la ngā ila ngona le fia o le tō tele tangata mai vaenga ese le rarangi a wa whaeroa Israelu le whaale tonu le whisota inga I ngā yo inga na whaia I le matau plenei wa mafua I le whaale tonu ma o le ala le wala ngā tata wai le whaia o se suenga. Wa ta ua le ripoti o le whaalawelawe le nei wa whaia I se ata tifanga wha ingoa The Voice of Hind Rajab le tere titina fia. I Australia wali ptia le 9 News I le soe siria ma le 5 miliona tangata o le atunu o le a Mosef Soswani le tairua vaiaso I si itanga I peimeni e mawane a matai le sarua spuro le masina 4 September. E ese au whaingo tupe whaopopo e maua I la tolo maua benefiti e le ngata le au taito tasi I ai whape foi I urungali. O si tia foi tupe maua I la tolo sa ini ni ngā luenga po job seeker payments whape foi marifsoswani mo I la tolo maututongi I aianga waa. E iai foi si itanga mo I la tolo maua le alauni mo talavou po le youth allowance a wasau no aile Minister of Social Services o Tanya Plipasek o le whapiriona whaopopo le ua whaangana mo le fisoswani le nei o le a fisoswani I tangata Australia I a whaamautinoa o lo mawhai na lango I le system I a ona tangata. I New Zealand, o lo mana na o le vang whai le Greens e toe whaawau le whaatinoina o le porkalame Back to School Lunch Program I le mea sa aluai mua ma whaalau tele atu inisi a onga fau. I ptia le beida New Zealand le Green, wamtalanga le Green o se vaenga le nei o le isi whainga malo, ma o le au lato whaatupina fo I le porkalame o le ka ora, sa uno ai malista I tai o le pati o Marama Davidson o whainga whaavaya le Green e pe o na fōrasia mo le palota o lo avatu ai le fuafuanga I le porkalame le nei, ma lona toe whaawa wina, ma o manatu fo I le taumate pe se lau 5 wafe isi tamaitia onga o le a whao popoane ia I lato e au fia I le nei porkalame. Ma le tala muli mai to e lau, e siri e leono 10% o le tupe maua to e lau po toke lau ma iana I a whaatau, wa mau nei pei o na whaamatala e sui o le malo New Zealand, pa mai li poti na ave sea mai to e lau mai le Vessel Day Scheme, I le marianga manauru, a ele I whaailoaina pena mafua I sea. O whai ngā whaiwa o stasi leo ma tā whaioi e mawai tupe le motu a tangata taito tasi ma wali ptia le Radio New Zealand o le tupe ua lusi pe a maleiva miliona tala New Zealand I to tonu o le 5 masina. O le tūla mai o le tūlanga o le winga o le a wha moe te rei tangata anu o to e lau I tupe mai a New Zealand ma wali ptia ua mai a whata atia ese New Zealand se vai ngā tupe se lau 3 miliona
mo le vao uni lua whelua sulfa, ma le tausanga fōu lua whelua sulfitu. Pai loe le ofisa o le vai Papua New Zealand o le teminei o le ofina o pia ina ia toe whaatanga ane e le PNA le so whaatasi atunu o le Pasifika o le oa fia le Vessel Day Scheme ia toe lau, ia toe tari atu i le whaalapo tonga. Ia o tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso manuia ngā ruenga o whenga iai.